Jadi kotoma witiri. Jadi ya tu witiri namo pura basu buta we. Gitu. Ko napai hade na to sampai jamai. Gitu. Wat dingi jama. O ko kiro kaida. Na ang kami matto pasan na nabita. Ajalalo na demo witiri namo manihasirakang. Ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka daya macipi iwattu cek dek mani wattu kega nei jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinna tauripo jinna pun Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tauripo jiri pun Allah Ta'ala witiri yana tu nakada nabita ajalalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakang jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata janar 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mesera madaring kana jamai angka narampe ali na pangulut ta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni juma mi bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cibi nah wadito mak kata pandrita maka da palabai maka ada 2 3 tapi ia kuya masauro maka dami 2 napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakanger iya parosi rakanger matu akadani witir Pak mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaatain mapandi ulu tu malaikat Pak maka ada wakatai mas sampai sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat ganda bali tu kedua makanya sholli sholatus sunnati ma'al witri jadi wakatai mas sampai sunnah bagian witri 2 rakam karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakange maka dani usolli sholatus sunnatil witir rakaatan ya roh jadi tepahan itu kodetis sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala gampang ya roh ya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rula dan ni ko demo patapahag gitu jadi oke roh